Kersian ke Rusia ya Donald Trump ban kini ya ke Greenland. Ko belai si pun epic subscribers baru kita justru terdapat page video sekini ke channel Storyteller London. Laban nong bo Donald Trump ule klebit. Basarong barhak spak kuak burom. Tombor ya kiwe. Unong pen kitma bad kiwe. Henry lada omdei bawan Donald Trump hakabor. Kumu presiden jongkori Amerika kebanjia ya kepercayai. Ya katma Gaza la penkut shisdan badmentau Donald Trump leng baga board of peace ulai wer ya kiri jong kepercayai kentupru ya kiri India. Ban yasno ktilang ban teipat ya ke Gaza. Kabalajat bat kabala pras dan tiaw. Dakaban yen no senyang marmar $1 billion. Vladimir Putin lolong bakmat do ban priang. Ya kini kejingkot soba jong Donald Trump. Haga jing yadai berketama Rusia bat Ukraine ru. Donald Trump wong balapoi sendan syakaban penkutno. Hakaba baro arliang mamla Vladimir Zelensky presiden jong Ukraine. Batu Vladimir Putin presiden jongkeri Rusia. Kila menjer ban penkut no iya katma. What happened here is there were times when Putin didn't want to make a deal, times when Zelensky didn't want to make a deal, and it was like opposite times. Now I think they both want to make a deal, but we'll find out. Batu Donald Trump mula kularu yo Zelensky. Baki sipai Amerika kin saai ke jingyada ya ke Ukraine. We're finished with the document. The document has to be signed by the sides, by the presidents, and then we'll go to national parliaments in the United States and Congress, in Ukraine is parliament. Kajingkeli kami mentakumno Donald Trump unle ya keriran. Kajing pa sipai bertiartma syaki saudong ya keriran. Kadang yai peteng. Kilai po jangut ki sipai jong kerui Amerika. Kibala kedau bat pensak keliau syariran. Utidau bala bok lupa yo trigger. Satang bantan. Nangta kitiartma. Kum ka USS Abraham Strike Group. Ka jet thma F-15E Strike Eagle. Ka petrol pump Sahid Beneng ka KC-135. Kani kadai ban tap umpniang hasuin ya ki jet thma. Nang ta ka C-17 Globemaster 3 cargo aircraft. Ka M1 Abram tank. Ki M2 Bradley fighting vehicles. Ki jatma bat kiwe. Supreme Leader Jongkiran Wong. Yau jing knyot Labu Hamid. Tang syuk tak tok ke Amerika. Nganyon jeling. Yau misail tmai ubadang depsna ubalak ban target. Na Iran syadu Amerika. Namar ka range jong u kadai 10 kilometer. Ongu kamyanay Supreme Leader jong ke Iran. Ladangin paibyang syariyurop kata kadai sa Greenland. Donald Trump makinigisngi baladeb wong. Kari Amerika ka don kam ya ka Greenland. Ngan pan ya ka Greenland na ka Denmark. Badlada kamay ngan kini da kabor. Badlada kinu kiri kin yang persyaya nga. Ngan kerwat yaki da kataks kapahe. Haka jing yadai bat kani kari Rusia ka support 6% yo Donald Trump da kabaong. Baka Greenland kamdei jong ka Denmark kumta ka Amerika. Kala banle lada kala. Henry menin kesngiu Donald Trump mulapan penapat da kabong. Ngasyu kuat tenjo ya kiri Europe hadu kat no kitrim. Hadu kat no kistat. Haka jing syaka Greenland kalalong jong karui Amerika haka tma baba. Haka por baga Germany ka hiar tma ya ka Denmark. Dei karui Amerika kabalayada ya ka Greenland. Bat hadin balakut katma. Ngilapen paibyang pat. Syaka Denmark kumkanong sumari ka Greenland.
Ngashule knang ya kan ni tang ban shupen kan mau. Yo ka Denmark ka klet. Bahakas nem siejar kendai spa sanpue. Kaladon ka agreement habdeng kari Denmark pat ka United States of America. Baka Amerika ka laban bu hadu lightly kibes hapo ka Greenland. Bat ka kendon ka batang sispangut kisipai. Henry mendang kuah ia ke Denmark ban penkelan o kandiat tok. Hakan cing ya dei berkajeng bu sipai. Syak unlimited. Hadu mentang yui. Bakari Amerika ka desa kari kepas tatam. Bat ka bakran bortam haka ba baro kiri ke partai. Lada pikop pisarong katno kenu. Ya kari Amerika kimnut. Donald Trump lanyon ka tax ya ka China hadu 4%. Ya ka India 10%. Ya ka Rusia 10%. Bat ya sibun ba kiwi ru kiri ya ka bakari Amerika. Kalabu da ka tax ka bahe. Henry hadu mentang padan kenu keri. Kabanut ban bu tax kela ya keri Amerika. Balai kiri ke partai barok kiting ya ke Amerika. Balai ki kongu kat ya ke baong ke Amerika. Balai kimnut ban persyak ya keri Amerika. Parlok sa comments. Next. Ladap setunat di ke channel jonga saya tu lam ki parlok jongpi. Ladap him setunat saya tu nga story tu lah. London.